od Singidunuma do Beograda. Singi Kelt, dečak veoma neobičnog imena. Davno, još mnogo pre nego što su se rodile vaše čukun babe i čukun dede, sa svojom velikom porodicom došao je nadomak današnjeg Beograda. Njegova mama, Fiona Kelt, i tata, Faolan Kelt, sa sve Singijevim stričevima, strinama, tetkama, ujnama, braćom, sestrama i mnogobrojnim komšijama, krenuli su iz hladnih krajeva u potragu za nekim lepšim mestom za život. Putovali su danima, mesecima, možda čak i godinama, da bi jednog prolećnog jutra stigli baš ovde gde mi Beograđani danas živimo. Međutim, u to vreme Beograd nije postojao. Nije bilo kuća, zgrada, ulica ni mostova. Sava i Dunav bili su okruženi zelenim livadama, ponekim brdom i šumama u kojima su slobodno šetale košute, zavijali vukovi, skakutale veverice. Na sve strane 1000 boja i 1000 zvukova, ali ono što je ovu porodicu Kelta ostavilo bez daha bio je miris. Stajali su na ivici jednog brda i omamljeno udisali jutarnji vazduh. Još neizgrađeni Beograd snažno je mirisao na divne crvene jagode. Danas, u proleće, vi na svakoj pijaci možete da kupite jagode. Ako niste sav džeparac već potrošili na sladolede i gumene bombone. Ali u Singijevo vreme jagoda je malo gde bilo. Zapravo, Singi i svi njegovi Kelti tada su ih prvi put videli. Oprezno su ih brali, mirisali, jeli. Od velike količine ih je i stomak zaboleo, ali neke muke su stvarno slatke. Zbog tog crvenog voća ostali su Kelti da žive na tom mestu. Singi je naravno, kao i svako dete danas, hteo jednu ograđenu baštu jagoda samo za sebe i svoje drugare. Bilo je potrebno podići jedno pravo malo utvrđenje, ne bi li se slatke jagode zaštitile od svog odraslog sveta i ne bi li deca dobila posebno mesto za svoje igre i vragolije. Kamen po kamen, svakim danom rasla je Singijeva tvrđava. Kelti nisu govorili srpski, te su Singijevu tvrđavu nazivali Dunum. Singi Dunum, Singi Dunum, uzvikivala su deca trčeći oko ove nove velike građevine, ulazeći na njenu kapiju i preskačući zidine, držeći se za debelu užad zakačenu s unutrašnje strane. Ta Singijeva tvrđava ili Singi Dunum postala je pravo skrovište za Singija i njegove drugove. Odrasli su mogli da uđu na kapiju samo ukoliko bi im deca otvorila. Kada bi neko od dece trebalo da dobije po turu od svog tate, samo bi pobeglo u Singidunum, dok bi drugari povlačili užad unutra, hitro zatvarali kapiju i zaključavali je ogromnom granom drveta. Dugo bi ostajali u svojoj tvrđavi, sladeći se divnim crvenim jagodama, sve dok ljutitog tatu ne prođe bes. Svi su bili veoma svesni koliko je dragocen ovaj Singidunum i čuvali ga srcima hrabrih vitezova. O jagodama, Savi, Dunavu, Singidunumu pričalo se po celoj Evropi, te su mnogi narodi poželeli upravo ovo mesto za život. Došla su tako neka druga vremena. Rimska vojska je krenula u velika osvajanja i jednog proleća stigla do današnjeg Beograda. Nemilosrdno su Rimljani nekim ogromnim kamenom srušili Singijevu tvrđavu i oterali sve Kelte iz današnjeg Beograda. Deca su plakala ostavljajući iza sebe mirisna polja jagoda, a Rimljani su počeli da zidaju novo
veliko utvrđenje. Sasvim neobično, novi stanovnici su novu tvrđavu, kao i nekada Kelti, nastavili da zovu Singidunum i proći će još mnogo vremena dok Beograd ne bude dobio naziv koji i danas nosi. Prolazili su vekovi. Razni narodi su ga osvajali i iz njega odlazili, dok konačno jedne zime u Singidunum nisu došle naše čukun, čukun, čukun babe i čukun, čukun, čukun dede. Jagode, sakrivene ispod debelog snega, još nisu zamirisale. Ali sve je bilo belo. I Dunav, i Sava, i livade, i brda, i šume. Stajali su Dragutin Sloven, Uglješa Sloven, Borika, Dušica, Kata i drugi Sloveni na ivici istog onog brda i divili se snežnoj belini. Bio je to jedan potpuno beli grad. Sigurni smo da znate da je Beograd tada i dobio ime. Sloveni su ostali da žive u našem Beogradu sve do danas. Nema veze da li se prezivamo Ćirić ili Pušić, da li navijamo za Zvezdu ili Partizan, da li idemo u vrtić ili u školu i gde letujemo. Svi smo mi čukun, čukun, čukun unuci onih Slovena koji su naš grad nazvali Beograd. Ipak, jedna stvar se od tada mnogo promenila. Tvrđava je i danas ostala, mada kažu da su je mnogo puta i gradili i rušili i Sloveni i oni koji su hteli od nas da je uzmu, Turci i Austrijanci. Na Beogradskoj tvrđavi deca danas voze bicikle i rolere, idu s vaspitačima na sportske igre, takmiče se, ali naš Beograd više uopšte ne miriše na jagode. Izgazile su ih vojske, svuda su podignute ulice i zgrade, a livada gotovo uopšte i da nema. Zato brzo nađi neko zgodno mesto u svom dvorištu ili šumici i gde god ti se ukaže prilika, a ti posadi jagodu, pa da nam sledećeg proleća Beograd zamiriše kao nekada.